افدم و همو دمي وخوش بن تمشوارن هجا بخلك كانو جي برنامج بيشنگ شورشي ام پیشبری ونه دوی خلک خدا ام جهانا سینمای دا لبرنگکی جدا جهانا سینمای برنگ و خملا جنان لسینا جن یا روجاوای کردستانه که ناف کارو خبات خدا بونه دنگ جن روجاوای کردستانه بونه دنگ شورش روجاوای کردستانه جن بچاوی کارین لپاش کمیره پیش کمیره شورشا روجاوای کردستانê her wiha rûla jinan nav xebatê xwe de derbixin hol. Bi vê awayî em ê di navenda sîna jin ya Rojavayê Kurdistanê de bi hev re nêrîna jinên sînemeger bigirin. Her wiha rûla wan di şûreşa Rojavayê Kurdistanê de bi çawa ye bi hev re nas bikin. Dem baş ev derim tu baş bî? Dem baş, spas. Ser cavan gelek spas em te nas bikin? Şerda Osman, ji bajarê Hesekê rêveberiya saziya sînejin Rojava. Ser çava şerda gelek spas dikin ku tu bû mêvanê bernameya me. Destpêk ez dixwazim nas bikim tu wek jinekî ku Rojavayê Kurdistanê di xebata sînemaya jin de cihê xwe digirî. Hûn sînemaya jin bi çawa pê nas dikin? Li gorî we sînemaya jin bi çawa ye tê çi wateyê ji bo we? Ji bo me rastî sînemaya jin tecrübeya yekemîn li Rojava de taybet û hem jî ser asta Sûriye bi giştî jî tecrübeya yekemîn e. Ji bo me di rêya sînema jin de em karibin hewl bidin çîrokên hemû jinan û bi taybet jin û şoreşê di rêya filmekê de vê tiştî misoger bikin û derxîne holê. Belê tu her hebî. Bi taybet anî ser ziman yanî di şûreşa Rojavayê Kurdistanê de hûn dixwazin biriya vê sînemaya xwe rengê jinan têkoşîna jinan bînin ser ziman yanî hûn derbixin pêş. Bi taybet di pratika we de şûreşa Rojavayê Kurdistanê de hûn wek sînemegerên jin bi çawa wek anî rûla xwe bilîstiba. Bi rastî em wek jinên ku karibin di vê demê de taybet di hundirê sînema de rola xwe bilîzin hem herî zêde karibin çîrokekê binivîsînin berhemekî biafirînin hem jî em karibin nêzî civakê bin em wan çîrokê wan bînin ser ziman hem jî di aliyê jin artêşa jin de her saziyekê ku jin tê de kar kiriye û xebat kiriye em karibin vî tiştî bikin ji bo dîrokê binivîsînin û tiştekî ji bo dîrokê bihêlin. Ji ber meselen saziya sînejin hat vekirin û bi grupên jin hate vekirin hewldanê me niha em ji bo sînaryo kar bikin. Hemû çîrokê me gotê de derbas dibin, hemû sînaryê me gotê ne nivîsandin. Tabii bi hebûna hemû ekîbê sînejin li vê derê jî em dixwazin wan çîrokana binivîsînin wan bikin berhemê mayînde ji bo sînema. Belê keda we sax bê serkeftin bê ji we re bi taybet te gelek xalan anî ser ziman yanî şûreşa Rojavayê Kurdistanê de asta sînemaya jin bi taybet duwarê yanî dîtina gelek yanî rûla jinan di şûreşa Rojavayê Kurdistanê hem milê leşkerî milê siyasî her wiha gelek warên jiyanê de yanî bi taybet yanî ez dixwazim vê yekê nas bikim yanî tu jî yek ji sînemegerên jinî ku Rojavayê Kurdistanê de di nav vê ewqasalên têkoşîna de te cihê xwe girtiye yanî tu tecrübeya xwe sînemaya Kurdî ya jin de bi çawa dinirxînî her wiha heye kijan astê sînemaya jin wê bikarbe bibe deng û rengê jina Kurd di şûreşa Rojavayê Kurdistanê de û ser asta çar aniyên Kurdistanê. Rastî yanî ji bo min şexsî destpêka ku ez derbasê xebatê sînema bûm ez di rêya hezkirinekê kamera de derbas bûm yanî vê derê de perwerdeyên taybet ji bo sînemagerên jin hat vekirin ez jî yek ji wan bûm yanî ne grupa yekemîn lê grupa duyemîn de me cihê xwe li vê derê girt demekî derbas bû sê heyv perwerde me tê de dîtin ji bo me tecrübeyekî pir xweş bû jî gelek beşên cuda bû xebatekî cuda bû
فكركي جو تبكار بإيش أخوا إيش أجبك أخوا بين سر زمان أب حمين باش السينما ما تبي پرورده ديتن ما يعني هم براتيكي وهم جي فكري ما بي پرورده ديت راستي دريا كاميرا دا مقوت أم درباسي بخباتي بون جبر من حر إصرار كرنا تاني وكاميرامان أكيد جهة كي بتشوفك ده أز بمينم من خواست أز بي تشتيهم برفره تربكم أز تشوا كارم برفره بكم أز كارم بم در هنا لكي ديمانيرا إيش كي بتشيروكا فوترافة كده كارم بينم سر زمان بديمانة كي بركل جيز كارم بينم سر زمان جبر من أب خبات جبر خواه البجارت من حسكر جيجة دمكي درجي ما تدخبات كري ابنيزي 2 سالي من هستي دم زور زحمتي ما هلبتي هنا تو بيجا يعني داليكو خباتك نويا جرك هم خو بيش بخينجي هم خو پروردجي بكن وهم جي براتيك كار بكن اجبري اصلا كي ما هم يعني جبوي ما كيف خوشي بوجي ما زحمتي ديتن لي بشتي فقا زحمتي وما ديتن جبوي ما جهه كي سركفتني بو ما برهم خو ديتن ما خباتي خو ديت جبروي بشتي اوقا وسطاندنجي ما كيف خوشيك جدار باستكر اجي وكي جنك دي خبات السينما ده هلبتي ازين بي تشتاقو اج خبات السينما جي دقرم جبان پرورده گوما گرتيه جبان براتيكا گوما گرتيه تاني جبوي خونه هيلم ام هول ددن جي نفشكي بشت خورجي فير بكن بش مدى جي جروبين وهاتن پروردين جودا هاتن بكرن سر خبات السينما هم كاميرا به هم مونتاج به هم سيناريو بن يعني جبوي بشين سينما براني بش درس هاتن داين جبر ام هول ددن هر یکی ام چقا هزامه هیم فیر بکن جوان جناره داکو اوجی کاربن ببن سینما گرج برگو نفشکی یانجی گنجن گو هات نجمه سینما دجی او کسن گو راسجی سینما بهستن و سینما حس کرن سری اساسی جی تابلی مابونه بله كذا وصابة وكذا طبيعي أندام الوصابة بطيبت يعني أوقات صال بحسكنا كاميراي كبر بالسينما جنفة طهاتي راسي قافة كي جالك بيروزة بطيبت وقت زارين يعني سينما كردي يعني بقشتي بنرخنة براني يعني دشورة شارو جافاي كردستاني تاو چار آنيين كردستاني مروف يعني بركيم دمينة يعني براني جالي كرد فيا كده يعني دالية مثلا بلقى كنا في الماندا وهر وكي دندا يعني براني في مليدا يعني نخورتن يعني جبو فيا كي هن وقت خبات كارين سينمايا كردي يعني هاينها و جي خود كجان سينماين كو يعني بلقى فيلمين كو دار كدنا يعني فيلمين كو دار كدنا وجي خو قرتي نها جبوي ما بروجين پر بچوچک وکی دسپیک جوی همو حوالین گل بیتری هاتن چیکرن او هر کس کی جوان بخوا بو درهنری وی بخوا بو کامرامانی وی بخوا بو مونتاژی وی جی جالیه باش جالیه دنگ ده جالیه جلوبرگ ده جالیه دکورده هر حواله کی بخوا پروژه کی چیکر او جوی تجربه نوام بون يعني دم بدم ما حوال در باسیبان پروژه یا کرن چیکرن استکی باش بو یعنی نه لگوری کو دهات خواستن برهمکی پرمزن بنابو دنگ بلین جبوی گاوا وانی دست بکی د سینما ده تشتکی باش وان حواله هات چیکرن جبوی بش دربونا ما یا ج پروژه كورتا فيلم يعني فيلم المتراج دريش راستي هن هفال تبلي فيلم عبون هم هفالي مني كومينا فيلم ره هفالي جلو برك تبلي بروجي عبون ششمه وحفت مهجي تبلي بون هفالي كي جلو برك شو هفالين مكاب جي دنا بيصالي ده بشتاري سي پروژه نجبوی مک آبونه راستجی مکیاج بو جوان هات خواستن هنکی زحمت بوجی علی خویم بو بریم بو شواتن کوین بون یعنی تشتکی جبوی وان حوالاجی تجربه کی خوش بو همجی برهمه کی وانی سرکفتی جی بو گوری کار گوهات خواستن کار کی گرام بوجی جدای وجی یعنی از بخوجی حواله کی دیجیل کلک مهم وکی پرودکسیون بشتاری كورتا فيلم كي بون جوندي جنوار او فيلم جيل سر تشيروكا شهمران درباري وي تشيروكا دا درباست بو اما كي برودكسيون درباسي وي بروجي بون او جينيزي ده روجا الهم لآلية جوندي جنوار بو هم لطبقاي بو هم لرقا بو هم جيل آلية سدا حسكي بو ابا حسكي بو
لوی درجه او جبوی ما تشتکی پر خوش بو راستی يعني لبر هاولين قوتين خواستن جوي بروجين درباس ببن ين دربجي هاول دچن تولید بن جاران جمع ام دخوازن جه هاولين دربا و هاول جي بشتاري مد بن وكيل استقبانجي اگر تي خواستن موان هاول جي دعوه دکن بله كده وصابة بطيبت تجلك بشن سينمائي جنوا خفت خدا عني سر زمان وقت ما كاب هروها جلو بر پرانی خبطه وی سینمای دا یعنی هر زیده بشه کون زیده پرگرینگی دادن کجام بشه راستين هم بيجن جبوي السينما يك باش بيتر جرينجي بدن جياديتر او امن كارم بيتشتي قطب كن جبرجو حمو باش السينما وكي اكيد يكي تمام دكه جي سيناريو تشيروك بني بس نفساندن بر سيناريو حطاني دكورا جيكو تدست بي افاكرن جبروي يعني جدس بيكا فيلمكي حاضرتيه تشيكرنا بروجيكي حياه بر بداوي مونتاج كرناوي وبلاف كرناوي دجي افحمي باش هبدو تمام دكن جبروي يعني يك باش جيكي دي ترقط نينا جبروي ام تخازن حمي اكيد ما اكيد السينما ده جي حمو بشاده هذا الحاضر بن داكو ام دمي دربسي بروجيكي بن كي كورتو كي ماسي مدا دوي بروجي ده درنكه بله كذا وصابة بالطيبت أزفيا كم راغدكم يعني وقت زانين هن قال خباطن ده بشتار بنا يعني جافين بتشوك بر جافين هاري مازن وحياني نها يعني أستا خباطي وجشت أستا كفيرنجي يعني ديون فيلمان برب أفكنا فيلمان ودتشين بالطيبت قالوا د بروجين ودا يند بلاني ويس بروجي دا هند غازن يعني فيلم نافنتويك وخباطي ويس سينماجري يعني فيلم ولو بربال كجهاني چه بكن بافرينه اكيد يعني هبونا السيناجن للرجعوا هبونا ويجبوي افراندنا بروجين فيلم طيب تجبوي الجن تشيروكي الجن وشورش الجن هولداني ما قو ام بك جنوي قصدي برهمه كيماني برسر كيفتي هبه نتانيك يعني يك شبوي قاوا يكمينا لي بحزاره فيلم ام قاربن تشبكن حر جنكي د السينما د جهه خو دغره به ترهينره کی فيلمين بنابو دنك و ام هي فيدارن جو حر ولا کی ميجنجي خلاتن بون مزمج بو شو شاجن وفيلم برهم خو بگرن ام جفيرنجي هي فيدكن بلاش شرط يعني بتايبت تاني سر زمان يعني خباتي وي فيرنجي هنا دومه يعني زيدتر يعني دفان دمان ده هل زيده بالا ودك شينكو يعني هم مراغ دكن فيلم بتشرنجي تشيكن يعني فكرانتنا وده نها حالي حاضرته هول سر مجان السيناريو دخبتن حر هولكي سيناريو كي خودني بالسينه تشيروكي او بالاويك شانديه بگوتنکی وی گوتنا خود درباسی چیروکه که دکه جی چیروکه درباسی سینوپسیزه که دکه جی سینوپسیزه که سیناریو که ده آوا کرن نه هم گشتنا نیبه به مجاره هم هین دخوازن درباس ببن دست به نفساندنا سیناریو بکن هر حواله کی سر بی مجاری حال حاضر ده جی دخبته راسته جی تنهان کاره یک مجار تنی بیجه اف مجار کرد که هم سر وی بهتر بالبکشینن جبرگو هر جنکی مجارکی بیش بالاوی دکشینه هر جنکی جدا جدا جنکی دیتر ایشه که جدا کشاندیه لی ام وکی سینما تشتاقو ام دخوازم بکن ام چیروکا جنا کرد درخینن تشتاقو دروج آواده بویه تایبت چیروکی جنین کردستانی ام کاربن بکن فیلمکی جنین کو جانی خو فدا کرن جنین کو جیان خوش بوی شورش درباس کرن جنین کو جبوی فکر و فلسفه کی گشتن بی آستی و جبوی مبونه خطا کی گم ناصر خطاوان دوام دکن يعني دت في چارچوبه ده ام هول ددين گم کاربن ببن تشتکی جبوی روجکی جیانا وان هولا بله گلک سپاس دکم بتایبت از غازم داویه دا تو چند يعني كرد و كرمانجي جمرة جارك ديتر سينمايا جن هروا بتايبت ويد سبروجا في خباته دا بتشاوي بكاربه ببدنج تواهي جنان نتن روجاوي كردستاني هروا تواهي جهاني و پیامتي داوية چيه ام چوا کاربن وی تشتی دوام بکن و جبوی سبروجي راستيجي يعني ام گرکی پر دستي هف بگرن وكي اكيب
بکاربن به هفره هیزه که خود درخینن راستی جی خودی هیزن ام کاربن و هیزه خو بکن یک بر همین پرمزن یا گرینگش بوی خبات ما ام بکاربن تشتک با آفرینن گرکی فکری ما یک به گرکی ام کاربن و فکری خو پراتیک بکن هولدانی مش بوی او فکر هيا هیزه مجی هيا ام کاربن پراتیک جی بکن و امی کاربن پراتیک جی بکن جبروي امي بكاربن د سبروجا سينجن ده نتنه بي اصده بمينه هولداني ما جو في تجربه السينجن روج افا دربسي جلك ولاتي دي ترجي بكن وام بكاربن ببا ميناكا جي جلك جنين جدر برجي ام كاربن هم دستك بدن كي اللي كيجان ولاتي بخواز السينما كي جن بكن ام جبوي وان جناب بن دستك هم جي ام كاربن جي تجربه وان جي سود ورگرن نامه مني داوي جي جبوي حمو جنان چه کسی گو حسکرنه که دهندری وی دهبه چیروکک دهندری وی دهبه گرک وی نهیله گرکی به فکر خوا به باوریا کسایت خوا کارب خودی لوی دیروک خود درکبه دیروک ما گرکی دیوی دمی ده یعنی نسکنه گرکی حتانی گو ام کاربن ام چیجی دست مواره به چر بازی به چه شیوازی به شیوازی نفساندنی به شیوازی هلبستکی به سترانکی به فیلمکی به کورت فیلمکی به گرک ام بیت تشتی جبوی دیروک خو مایده بکن بله گلک سپاس کم تره بیج خباتی وره سرکفتن دغاز سپاس خوش ورش سرکفت دم باشه بدارم تو باش بی سپاس دکم باشم ثابت شویه سرچاوان گلک سپاس ام تناس بکن ناویم سیما فقدویه جباجاری قامشلومم تمنیم 23 ده کارو خبات سینما ده جه خود گرم سرچاوا سیماف ناسکنا تکیف خوش بون بله سیماف تو وقت سینما گرک جن کد خبات سینما جن ده تجیه خو گرتیه تو دیرو کا سینما کردی وقت جنکی کرد جنکی جوانی کرد بچاوی پناسادگی ده سپیک ده سینما ده همو باجاران ده هیه ده همو دولتان ده هیه بس به تایبت جبونا سینمای کردی گلک زختین پر دجوار لسر هاتی کرن به تایبت وقت جن یعنی جن کاری خود سینما ده بگره افتشتکی ولو نوی نوا باجاری مده چتکی ولو یعنی نه آوا بوی بس انه وقت انه نه قال لي ما حيا وكان هناك نظام السينما كردي بكيجان آوائية چما جبوت شيء يعني قال لك أم درن جهك يم بيجن كاريمام سينما دا كاردكن قال لك قال هنن جو نظام السينما بخد شيء أفده لكو هين زدتر هيفياما وسركفتنا ما هين خورتر بجو أمكار وخباتي خو خوش بكن بهلن جو اف گله هانی زانبونا جو نزانن امانات درخن زانبونه د استکی باش ده یعنی ولو بعالیه فیلم ده د عالیه کلیپان ده د عالیه کورت فیلمان ده بگلک اشکال دجی ام هیویدارن یعنی ولو هنزه دتر ام درخینن هوله جبر راستیه کی گوهاتی و شارتن راستیه کو دولت تندکریه ام وی در دخینن هوله بتایبت بریکن به زمان کردی ام فیلمی خو چه دکن جبر ام جبو پناسیا زمان خو پناسیا کردبونا خو ام در دخینن هوله یعنی زمان کردی زمانه کی گو هاتو قد خکرند همو دولتان ده جبو ایناجی اف زمان هین جداتر تی دما گو فیلمه کی به کردی به چه کرن و حیاجی گل دویچ هانی در نظام انو اف فیلمانا تی چه کرن گلک فیلمین کردی جی هاتن چه کرن لی گلک زورداری و زحمتی جی هنن گو مرا فیلما چه دکه جبر تشتی گو پیوست جی سینما ره لوی دکی تزو نای پیدا کرن به تایبت پشتی 2023 آوابونا سینما ده
ام بيجن دباجاري قام شلوده سينما افابو بسيكسي هافالي ما جو تشيكرن اف سينما يا هاني يعني بزحمتيه كي جو حاجو خلاص كرن لي بشتي وينا كسي جو بيجن جنين كو دنافا جواكي دا جيه خوا دنافا في سينما دا بقرن كيمن جبر زانبون تنية دا آستا كي دا ظلم و زورداري ظلام هر انه بيجن ظلام ويدي تشتهاني بك جبوي ناجي يعني قلك تين قطبن بله قطبن جبر دبش تجنك تيتشوا في كارو خباتي هاني بده مشاندن يعني هر تشتي بدست ظلام تيتشكرن وك انه او تني هر تشتي زانه او هر تشتي فهمدك لي وك جن تشتكي نزاني تي بينا سكرن لي جبو وك ام جني كرد ام جي خو سينما دا بقرن ديروكك بخواتي نفساندن و اف ديروك جي يعني حياها ام هبنجي كردي ما هبن و اف تشتانا بينا سر زمان يعني ديروك يرتني نفساندن و قالك يقولوا ام بيجن بكيف خوشيكي بهيجانكي مازن ام وافلمان تشيدك ولو اكيبك جن ام جي خد السينما دقرن و ام كافي كارو خباتي ددن مشاندن وك ميك اب ام بيجن كاميرا دنگ بشه ديكور يعني قالي بشه سيناريو جيهانن وكي ديتر جيهانن يعني هناك جارا بيوز دبن ام دبن بشه الاستقبال جي هناك جارا كاري قونه كاري ما بامشي دكن جبر ام دخوازن خو ده همو سينمای ده خو کور بکن بتایبه جبر کو سینمای کردیه و ام جنن يعني ده ارك تيج ما خواستن يك اركا وك كردبونه و ام جنن ام گرک رابن باركا خو ويا تو راستي جو هاتي بشارتن ام درخينن هوله ده تایبت دروش آواده دروش آوای کردستان ده يعني افتشتايا تشتكيولو بنرخ قال نظام تخاطن بدن ناس كرن بله سیمافتر هبی کدات ساقبه دانی سر زمان یعنی افدم کدریجت فی خباته دیگه هر وقت الکلک جانی سر زمان کو گلک باشن سینمای هیا هنجاران جیون در باسی باش شانو جی دبن استقبال نگوری پیوستیا یعنی فیلمان یعنی تنها بتایبت باش سینمای جند جی خود کجام باشه دادگری از جی خود باش دیکور دادگرم بله جبر دیکور تشتکی گو تایبت گردای خوزای جنه بس ديكور اشكال هنن يعني ام بيجن ديكورين يعني وك ام بيجن عردنگاريه هي ديكوري ام بيجن لجلك اليان ديكور هي جور بجور يعني هر ديكور دبد ناوا خود سي 4 بشي ويناجي هنن ناوا بش هذا مثلا رنگ گرکت رنگاش هفدو درخینه گرکت تشتکی جبیر نکه ده فیلمه که گوت چه بکه تا افت ایرو دانیه لکیله که و بو دیمن ددوا تا او تشتهانه جبیر کر او کمانیه دیکوره یعنی گرک هم آلیه مجیده ده آلیه فکری ده آلیه زانه بوین تخورت به یعنی جبو گوت مثلا فیلمه که چه که جبو میشن سال 2020 ده یا میشن 1999 نهان ده ام بیشن تی غیراندن پیوستر گوری و دمه به بيوست الجوري ويدا ما بد ديكوري وينا يعني جلو برجي مينها وجلو برجي ماي بري نوا كيفن ديكورا مينها ام بيجن ويا بري نابو وكف جبر هريك يعني قناغه كره درباز تبن هر جاري بدم ميره تي غيراندن يعني بكي ايرو جلو برجي ما افبن يعني چند سال ديتر بين بيشيما بكي بين غيراندن ديكور جبوينش ام لغوري ديرو كدرن لغوري ديروكا هي بتايبت جبو ديروكا كردان بجلين كردي افتشتاياتي ناس كرن او ب امورين اي كفنار ايغو حيروجا ايروجي تي پیدا کرن لروج آوایس بله يعني يا هري زيدا ديكورين كوبالا تدكشين وقت جنكي يعني دقيت كرنا فيلمان ده هروها دكاري تدا هري زيدا تكشان ديكورين وصبالا تدكشين تهل دبجيري يعني بتايبت ايغو از دهل بجيرم اي ديروكي بله بشين ديروكي جبر ديروكا ماي كردا تناس كرن وهابونا ماي جو خواستن تندبكن جنودا ام دردخين هولي ام دبيشن يعني اف كردبونا ماي اف امن اف جوهرا ماي اف راستيا ماي كس نكاره و راستي ما بشيرجي وامي هر تكوشين بكن جبوكم راستيا درخين هولي بله كدا تساق بتوار هبي بله سيما يعني تقلك
بشان آنی سرزمان کتن هات بشه دیکور دا خبات دیگه یعنی ابو چند سال انت تدز و خباته کریه هر وقت چه بو صدما کت و خباته هد بجری یعنی صدما وینا ده عالیه ده ام بیشن وینا ده من وینا چه ذکر پشتی وینا بدم که من بهیست کو انو کارو خباته کی وی اوای تمشاندن سال 2023 ده من بهیست گوت شتکی ولو هي لهنك عالیه جواكي دوك تعبكي انه بيجن تشاوا جن وي هركار بك افشكلايا دركات بي اوايبو لي ايجو قرتيها من كرشي بافي امبو و بتايبت دايكام جيبو جبو انا شيش قوتين كارو خباتي خوين زيادة ترخورتر بك او كار بردوام كر بشتي انا از تابلي بي كارو خباتي هاني بو هر مخوستكو از ورم هر مدكوت از وك جنا كيمتي تشاوا كار بكم لي بشتي كو اسكت مناف كار دهم افكار ديت مديت جو انه راسيا كرد وقلكي سهل جبونا مروف فيتش لي درخينه هوله جبر راسيا هندري مروف انا مثلا مروف نكاري راسيا جواكي دولتها ام بيش ام درخينه جبر هلكو براسيا خواتي درخستن جبوينا جمره سانتر هات وازقلكي كيف خوش بوم يعني وحياه وكانا شي دخوازم في كاري هاني بردوام بكم بيش بخينه ویگلی هانی زیتر پرورده بکن به تایبت وقت جن در باسی وی کاری ببین برای چتک نبی پیشیا و آستنگ وقت جنه که مالبات تکوشین کرن گرک هبه گوش بگو وقت چتی خوی به شرطی ام درخینن هوله بله تر هبی کدا تصاغ براستی بله سیماو لگور نیری ناته یعنی تا اوقات سال تکار و خبات دایمشاندن و هر وها نات یعنی دبش دیکور دجی خودگری به تایبت لگور نریناته لگوری چاودریاته پیوسته سینماگرین جن بچاوی به هر وقت سبروج خود سینمای کردی یا جن وقت جنه کی تدا کاردکی بچاوی دبینی يعني وك جنا كيغو هر سبروج ام السينما كرديه جه خود دقرن قال لك بنرخه جبر توك جنا كي تدري كذا كذا تشتكي برهمك في قال لي هاني رتك وك جن مثلا قال لك بهيجان بكلجان سبها امراض بن ام درباسي تين كارد بن وحمو وك جن ام دبن اكيبك وهريك وكاري خود زك الفيلم عند اكيبك ودمي كاردا ام گشتي اكيبكن ام گشتي وكفن ام كارو خبات خو جبر كاري سينما دوك جنكي گرك نه كاري كي تاني از بكم بهم كارا گرك زانا بونام تتهب جبو قول كيجن الي بي ويست بب ام خطي خن ويجي هانده وام شنو حوالي خو بگرن يعني مثلا ام بيجن او حوال تشتك بويرك بيرهات قوم نكاري بو اوروج بهاتايا كستنا شنو اينا بگره نا گرك ام بزاني بن جبو قول ام شنو حوالي خو داگرن يعني بله سیما هری زیاده یعنی از مراقتكم تو وقت جنك تدغازه به سینما گرک بچاوی دست بکی دست خوازم ببم سینما گرکی کرد اجبر از کردم خوازم کرد بونا خود در خینم هوله و ده همو بشاده جه خو بگرم و کارو خبات بکم نبیشم انو سیما ویا دیکور تنه نه ده همو آلیان ده کرد بونا خو بیشه سینما گرکی کردیه افت بناس کردن ناو دنگ درکه و هله و جهان گشتی ناس بک انو امکارکی به وی شکل هانه دکه خواسته کامن اوه ام جی ورنگی هیوی دکن گلک سپاس دکم جبوته سرکفتنش ترا دغازر هر وا کداوه ساغبه سپاس خوش اش سپاس دکم جبونا کداوه سرچاوان کیف خوش بود دم باشه بیدارم تو باش بی باشم سپاس چاوی سرچاوان گلک سپاس ام تناسب کن دست بکه خانم درخواست هم و جرو جوامه سرچاوا خانم بله خانم وقت زانین تجی انتخابات سینمای جنده جه خودگری تو تکارش مرا بحث رویتیا خود سینمای جنده جمره بکی هر وقتش کنگی و دست بگیریه بریا هشت ماه درباسی سینجن بومه دست بیکاوی مخواست گوز بم در هنر راستش ترا بیجم یعنی قال لك پرورده دیتنجی لما از متخواست گوز بم در هنر بله چه بود صدام کت وی گاوه با ویژه تو درباسی خبات سینما ببی هر وقت بیجه تری زده کاری در هنرتی حزدک یعنی گلو تا بری کت درباسی وی خبات بکی یعنی ببی تجاران وی کاری کری یا نه نه متکار نکرید بالاخص یه سینما جبرجو بري واجي تشارتر بيجم انه من الفيلمات ناري
تماشا كرنا فيلم قال لك فيلم يا اجنبي ويا روسي وهر فيلم بله زواجم بتايبت يه يلماز جوني ده فيلم لين هرينا لأما وكي تركما تركيجي أوجي بله ومتخصص يعني داخوازم هبو إنه أزبمك يلماز جوني در هنا را بيشروش بله قال لك باشا يعني تجوي باندور بو تهاد في خباته في رنگي بله هر زده يعني آنی سر زمان کاری در هنرتی حزدکی يعني تو حزدکی في کاری بکه چما هر زده يعني بالاتا في کاری دکشینه يعني وقت زاین کاری در هنرتی جی هر کسی کاری بکه زحمتی وين جوتا هنه يعني جبرگو در هنر هرتم چیروکا گلی خودی سر زمان چند دوا دیروکا خو بلخص یه کرد بله بله تانی سر زبان یعنی کاری در هنرتی او کو چیروک و هر واه هست گل خود در بینا گل خود بینا سر زمان به تایبت تا سینمای کردی دیروکا سینمای کردی بچاوی دگری درس هر واه پیوسته سینمای کردی تو وقت جنه کی بچاوی جنه کی کرد یعنی بچاوی سینمای کردی دمیزینه هر واه یعنی تو دغازی بچاوی به سینمای کردی راستیا گلی خود درخم بینم سر زمان زیده دیروکاوی هو هر تشتوي بله و در في ويجي وقوتا قوتا هنر نرينا كوي جداهي كم زيد است خوازم ايش اجنبي نمسر زمان بله وقت زانه روجاوای کردستان به تایبت چهار عالیه کردستان و جهان جی گشته جن دبن سروریا ذهنیت باوک سالاری را یعنی راست گلک جورین تندیه ده یعنی به تایبت جنا کرد کو اقصال نوته کوشینه دا به تایبت به کوشینا خو بالهنگی خو بیا استانبول که يعني بربتشاو اسطنبول آزادية وقت زانو لهنجية يعني هن وقت سينماگرين جيل بطيبات جبو يعني بلغا كرنا الهنجية وان قهرمان جن وبطيبات برخطانية گرين و هم بتشاوين ها كارو خبات دكن هر وها بلانين و بتشاوين دما پیش بلاني ما دما پیش ده و باشتر بن و وقم قوت وإيشا جنيه زيدا ويبين سر زمان برخدانا جو كرن د سالين درباس بوي وهر وكده بله هری زده خانم تانی سر زمان یعنی ابو دمک درباس في خباته بويه کی پشتگریاته که في خباته هر وها چبو صدم کو تگاوه کی ور انگی باوجه و الهمبر في گاوا کو تاوتیه کی هری زده پشتگریاته کری راستي حوالي مينا بنتي بله دما قلت درباسي سينما بو من زاني بو راستي كم زيادة من زاني بو سينما تشيا لأما حوالي من پیش گريام قرتن وحشتن قص بگیم في آسته بله گلکی باشه دما تو درباس في خباته بو گلو تتزور زحمتی درباس بو وقت زاین تمام روز درباس خباته کی دبا راستی هن زور زحمتیان ته تبچاوی راستی زور زحمتیان ها تروا تبچاوی وان زور زحمتیان درباس کر راستي أول شيء زمان بو يعني دمي بريد مش صالة مدرسة ساكنة عنده يعني وأزفجريام سكتم كاري سينما دفا بديروكا مقشي كردي بخوينا بله بيكما راسي أزفجريام زماني خوي كردي ومخبيش خسته ده أف زحمتي وزحمتيات دواشي يجبر جو كاري سينما منكربو ودما مكرت بتشكي زحمتي هبو اللي أما حوالي من بيشجريام كرت قالك باش يعني طبعا حمي أصلا جات درباس كينها ديار زماني تاي كرديش قالك خوش يعني از يعني وهي في باوريه دما كتب سينما جريك وصا بيشكت يعني وهي في انت وارمانجه تاع حمي بيكورن بتهيبت خادم يعني تاني سر زمان يعني جباندر بوناتاج ينماز غني وهروها برب كاري در هنرتي وهروها جي خو گرتن دناف سينما جنده يعني گاوين گلكي بيروز الراستي بتهيبت پیامته جبو توای گل کوجنن کرد چیه تجبو وان چه دبیجی دروشه که ورنگی دا وقت سینما گرک جن بچاوی سینما گرک جن پیامت الهمبروان چیه؟ پیام الهمبروا قوام پیش گریوات کن هذا دم داويجي وأمي برخوا بدن حتى بله بله گلکی سپاس دکم کیف خوش بوم شخبات تر سرکفتین دغازم تر هبی تو هر هبی هبا
دم باشی بدارم تو باش بی باشم قوت داشته دست بکم تناس بکن سیلوا شو از کاری میکردی سینما دکم وقت دبینم بله دکارش مرا قالا فيها که بکتب چاوای چیکر چاوای تدست بکر شو افشونا في شكيه شو مكياج خاص هي هر مكياج استخدام دكم تين كارانين حمد طبين جوا شي الاستكبانه شو وجهي واجي تحسسنا به بله راستي بالكي جانا هناك زحمتي مين مكياج باني اغراضي مكياج جبر يعني اغراضي مج دولتانا ام زحمتي جيكي بيد بينن لي كاركي جيكي خوش جيكي ممتعه راستي قفا سكتم كاري سينما ده تشتك سر نزاني بو مكياجا سينمائي وعادي يعني جداي هبن لي شو قفا هاتم سينجن تشتكي سر نزاني بو ب مامسيج مراني پرورده مديتم د سينما ده او هشنن بكين في اسا ام كاري بن وان تشتا بكن شو دو سينجن ده سكتم د بروجا ده مجي خوتي بوك مكياج كرتن شو كاري جيكي خوش بو لي زحمتي هبون لي مروج بوك حسكرنا كاركي مروا زحمتي اگشتك نابينه بله بگوما سرکفتن بشتره راستی يعني تشتكي خوش تتشكريا از باورم تهين خباتن دي ترجي دكيش بلي في يعني اجمرا قالا في بك افتا بتشاوي دست بكر بتشاوي يعني وينيك في اواي دركت راستي وانا كزحمته الدولة تجربة شو يعني جاهز هنا اما اي مجبر رجع زحمتي اني اغراضها هنا ام تشتكن هفيري وي خاص هي خوين هي امي هفيري دينن سروجه شو مي هفيري برددن باليه بردو ام نبيا بتكن ام خوينا جراند خيني دي اتب دوره ام خوين دورا يتكن دبشونا في شكاري بتشكي زحمتي هنا لي بحسكرنا كار ديتنا انه تيز بين كاري تقدر تكب سر تلفزيون حمت على بجبير ديك تكار تشتكي جيكي خوش ترجي تشيك راسي ما كاري زحمه ترجي كرنا ب مكياجين جودا بتشتين جودا جانا هناك تشتهن بيدانا بالباما بأم آلية مكياج الباما ام واتش تعداد قرن بله گلک سپاس دکم گلکی باشه يعني راستي رغم كم درفت بوين ديسا يعني وينك في عوای هندر دخن كذا تصاب سيلفا بتايبه تاني سر زمان يعني سينما جنده بشا مكياج جن يعني تجهد مكياج السينما راستي هري زيدا مكياجن كو وينين يعني تدر دخي تشيدكي هري زيدا كجانن هر وقت تكجان ملام ده هري زيدا خورتي يعني راستي یکمین از نزد جهاتی بوم کاری با استشتیم بچوک چکم لهدی مخابرورده کر از آنات کارم شواطن گکی یعنی كيفن تشيكم برينين كيفن يعني شخوا حرت يعني تشتي زحمة الباما هي انه شواط تشيكر جبر شواط يعني درماني خاصة الباما درمان تنا اللي متحاولين تشتي الباما اما شواطات تشيكن اري زحمتي تتقلكي هي وتعب ويعني بروجرام يدالي اما شواط شيكر 9 ما كار تاني 9 خاص جمر حتى ما وي شواط تشيكر راسي رومي درفتي مات سينما دقيقي كامل لأم تحاولين كسينما جن كجنين أنا أم خبيش بخن أم كاري خبيش بخن يعني كيما سيا تشتاجي وتشتي تننا أم تحاولين أم تشتكي باش درخن بيش ياخو بله سيلفا تاني سر زمان يعني رغمي أوقات زور وزحمتي أنجي دي ساج برحس كنا تيج في كاريرا تحين إنها بردوام دقي قالوا دريوتيا تي في كاري دا كاري سينما جندا هل زيادة تشتاكو جيانا تدبو زحمت شبو قالوا راستيه كمين جواز هاتم سينما زحمتيا بديت مشكل تقو السينما كارد كم جمر اشتغاليه هات كوتونغو جنو سينما تشي تشلوتي تيك افكاري سينما ده تشتكي نباش سينما البا مقام شوتنا شخو زحمتيا مدبينن شخو جعليه مجتمع جبر مجتمعي منظان سينما تشي كيم يعني افكار درت كيف بيشي دو شخو بالاخص كافا يعني سينما جنيب بنافي جني هاتي بيش خصن يعني زحمتي قلك ام تدبينن يعني مثلا هناك هنج مرد بيجن تبيتي تشلو كاري سينما نجناريه افكار زحمت تشتغرام تدهن لي باور بك امجن يعني ام تكارن قلك تشتابكن اري زحمتي هنو زحمتي بيشام دركبن بس قافا حسكرنش تشتكي هب خوستك هب جير او قي زحمتي نخ يعني بتشعبك بتشوك مر زحمتي ادنر يعني ازنل بيشيا مجتمع سكني ونبيشتاج اشتغاليه خلكي هفالي مجمر يعني اشكاركي هاتم كاركي بكاري ميدن يعني جيكي باشبو لي مديت انه تشتكي اسكارم نابر بشتغلن بأز
يعني تشتكي بكم ام تكارنش فيلم كي تاني ام دردي خو ايش خب يعني بيجن اف تشتي هشت تكاري سينما بكم اس خاطر بيش بخم راستي انا جيم سيناريو دينن اري ام جي خوب ميك اب دغرن لي الي كاري دائما ام دكنش هبره جالي مونتاجي جالي دنگ جالي كاميرا يعني هر كسك دفي نافندي د كاركترني ناك يعني ام جي خد هر كاري دغرن ام ناخذ نجي هيك بالا بهين بله سیلوا کداوا ساغ براستی یعنی گاوا کو تهل بجارتیه هر وقت خباته کی ورنگی تو دکی راستی گله کی پیروزه یعنی دناو اوقاس سالان دا یعنی هری داوی یعنی و اوای جنه وک و سینماگر ناویته کوشینه دا کار خباتم و اوای دکن گله کی پیروزه راستی به تایبت وقتی زانین یعنی سینمایا کو سینمای کردی کدوبا خدمتا گل و هر وها دربیلینا گل دیگر راستی ناو شورش روجاوای کردستان در رغم میزان و زحمتی جهینا بردوامه یعنی هر زده دوی خباته دا یعنی تشتا کوبویه صدم کو دوی خباته هر بردوام بکی هر وها سبروجا خود پلان تایان تو سینماگری که بچاوی در کافی چیه؟ راستی تشتهی زوی کاری بردوام کم انه کارێکی ژنێ بەکی یەکەمین سینەما ژنێ ڕۆژئاوا هەیە و بلی ڕۆژئاواژی یعنی ئەف تشتێکی گەلکی ژمر خۆشی هات یعنی ئەس ناو ژنات کار دکەم ژنێن ژێ هاتینە یعنی ژن تێن ڤێر بیکون نزان سینەما چن لە هێدی یعنی ئەم هەف پەروەردە دکن ئەم تشتێن هەناس دکن یعنی ژ بەر vê ez سینەما ژن بمامە خواز بینم انه ام حما اليكاريا هف دكنش حما مليده يعني غافا جن دستي جنيه بقري كيف خوشي قلكي مظنه فافتشتي هشتي ايرو از الفيلم مينم ازبر الدوام كم الزحمتيا ننرب يعني جهكي قلكي خوش يعني اليكاري تد هي شخوش من السيناريو ايش قال لك تشتاجي انت هي تكار ام تكارن دردي خبيجن بكسك زاني بانه دردي مي وايش مي بله كذا تساغبه راستي ترهبي داويه دا پیامی تا چیه جبو توای جنان هر وها هر زده هفين تتشنا تتغازى تشبيش راستي استخوازمش حمج نار بيجم تهيفيه تدفي دنياي تهب تتكار بك بيشيا كسكي نسك النبي از نكار منا تتكار هرجن تكار حر تشتي بك ريد مين السروي غابا بخوازه بيكاري بيش بخ يعني نابجن ونشتي مين سيغري داي مين مالا خضروني تشقيسي مرو زحمتي بينه وايش مال باتي بين وش دردوري بين بس لازم جن دركب دفاع خوك كاري خوك يعني جن بخوت كار خو بيش بخ اول مارو نشتي يعني از بيبي محرجن هر حلمك ويهب تشتك ويهب دركب كاري خوك بحقين جبر يعني انا عمرك في عمري تشتي لي خوتنك تدور زحمتي بين تندم ببين يعني لو مولاتك كم بيش قرتيها جنيد دفاع جنيدك امجي لازم ام وكجن ام دستي هب بقرن مالي كاريا هب بكن ام روننين ام تستقري داينا من روننين ام حر تشتي بهبر بكن ام دستي هب بقرن بله گلک سپاس دکم تر هبیش کاری تر سرکفتن دغازم سر جواب صعب بربا بله بینرین هجا دما پینوس کامیره هست و فکراندنا جنان دبه یک سینمای جن یا آزاد در دکفه پیش. سینمای جن یا روجاوای کردستانه لوی داره نتنه هنره که لی او دبه صدما شکاندنا ذهنیتا باوکسالار که هرتم سینمای وکه هنره که زلامان ره جمیران ره هل دبشیره. به اوایی سینا جن یا روجاوای کردستان به مدان خویاگرین کو گلکی گرینگه کو جن د سینمای دا رولا خبریزه و سینما به سینمایی کی گشتی کو هستن جنان و دربرین جنان به فکراندن هر وها برنگ جنان در کفه پیش به اوای ام گشتن داویا خلقا خو هيا خلقا کی تر بمن ناف خیر خوشیه ده